isipin mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganig, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung sipin mo. Mapilang kapabaluan king pamangmukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ding ushers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Kindly stand for the Angelus. Pangadyantaya ing orasyon. King lagyuning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo, pepabalwane ing Birhen Maria. At kinagliya lalang ning banal Espiritu. Bapu Maria, metmo ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay,
at wanya pa naman ang bunga ng atyan mo, i Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Iyan nasa, Ani ko alipa ng Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, met mo kaking grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at wanya pa naman ang bunga ng atyan mo, i Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Iyan nasa, Ing divino verbo, may katawan niyang tao. at may kisaut ya kaya katang. Bapo Maria, met mo kaking grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at wanya pa naman ang bunga ng atyan mo, i Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Iyan nasa, Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. baming apang ay tuliran, nabangnan ng pangako ng Iso Kristong ginuta mo. Iyan nasa, Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya, ginuming Diyos, ding kaladwami, at ampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Hesu Kristong anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana, ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti, king ginumi muring Hesu Kristo. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga. Iyan nasa, Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga. Iyan nasa, Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga. Iyan nasa, King lagyo ning Ipa, ampo ning Anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contract tracing forms, inkompleto ang pong updated a detalye. Den kaya katamong seat number, pakapaskila, king lalam da din kaya katamong luklukan. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Kapasalamatan ng William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Froilan and Cheryl Manuel, Holy Face Crusaders Angeles Chapter, Annalyn Flores and Flores, Felisa Flores, Caroline Canlas and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Arsenio Lim Fajardo family,
Para King Aldo anibersaryo ning karelang Kebaytan, Therese Claire Baltazar, Sixto Tamayo. Para King Physical Ampong Espiritual, pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Monsenyor Francisco Lansang. Para King Kapaldanan, pamikatawan, Ampong Espiritual ng Carlos Galvan. Para King Kayadwananda at pamanantabi ning Banal Espiritu, the ring families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin. Miss Maria Teresa A. Laus and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Doktora Gemaline Gueco, Apong Pio and Imang Auring Between and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Gerald and Catherine Dungo and family, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Jeremiah Pangalangan, Mr. and Mrs. Rodolfo and Felisa Dizon, Flor Lacson, Augusto David. Para King Malagwang Kapaldanan, dari Father Elmer Simbulan, Monsenyor Rustico Cuevas, Sister Agnes Goyena OCD, Cel Timbol, Herminia Reyes, Jessa Magat Sanchez, Angelita Garcia, John Rainerio Fajardo. Ganakantala naman ding kaluguran tamong meyang unabye, lalong-lalo na di Monsenyor Eugenio Mercado Jr., Monsenyor Andres Serrano, Monsenyor Odon Santos, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Monsenyor Cosme Between, Monsenyor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco Di Choco, Natividad Di Choco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laus, Engineer Jun Tiatco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia Lolita, Abraham Tayag, Sonia Omandal, Agustina Quiazon, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Marcelino and Federico Mamangon, Fernando Dunca, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Jose Camilo J. del Rosario, Marvin Gadja, Nieves Pabalan, Victoria Uy Chioco, Luis Pabalan, Josefa de Guzman, Antonio So, Roque So, Rosario and Herminio So, Mapun, Ong Hun, Sochi Yuk, Yuchin, Vince Martin Ramos, Fernando Solidad, Florencia Solidad, Rodrigo W. Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Attorney Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Efren Reyes, Cristino David, Milagros David, Florian David, Fe Esguera, Manalastas, Luis Lumba Manalastas, Anita David, Ricardo David,
Chariza May David, Alfonso Ulenco, Jesus Wilenco, Amanda Wilenco, Erlene Kathleen Hanlock, Eloy Hadlock, Edelmar Yuperio, Raymond Cocchin, Amancio Roque, Francisco Roque, Tom Ricafort, Alan Galunza, Nieves Esguera, Consolacion Esguera, Isabelo Esguera, Fe Esguera Manalastas, Luis Lumba Manalastas, Rufina Figueroa, Tomas Figueroa, Teresa Figueroa, Asuncion Timbol, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Benedict Gabriel, Salvador Ariña Sr., Lucia Ariña, Melchora Rafanan, Lucia Rabe, Basilia Rebara, Manuel Kiambao, Mariquita Kiambao, Jamie Tamayo, Celia Suba, Jesus Suba, All Souls in Purgatory, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na, reng mangailangan, king pakalulo, ning Ginoo. Pagmasusyan tayo po yung kapiesta na ning pamalaliwan ng aske ning Ginoo. Yung kaya katamo pong magbisa Reverendo Padre Elmer D. Magat. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. King lagyuning ipampo ning anakampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya kaanti mo rin. Adwan tamo king Ginoo ing alilanala naman aske di kaya katamong pangataw kapamilatanan ning kayang kapatawaran. Ika ing Ginoo ing kakatas-katasan baboning sablak ket iking yatu Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Menaliwa ka aske Ginoo banipakit mo kay kami ing tunay mong ligaya. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Pakiramdaman da ka o Ginoo kilubding kekeng puso Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios amayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad da ring kasalanan tamo'y dala na katasan king biye alangangga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatu kapayapan, karing taong kayang kalukuran, pupuriang nakaparangalan naka, sasambang nakapaligayan naka. Pasalamatan ka, pahuling mawalang ligaya, Ginoo Diyos aring banwa, Diyos ipangmayupaya, Ginoo nga nakabugtong Jesu Kristo,
Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ni Ipa. Ikaw nilalako, king kasalanan, iyato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikaw nilalako, king kasalanan, iyato. Tanggapan mo ing dalangin mi, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikaw makalulok, king wanan ipa. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod, ikaw banal-banalan, ikang bukod kino, ikang bukod kakatas-katasan, Yesu Kristo kagunting banal ay Espiritu, king ligaya ning Diyos ikaw. Amen. 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 Manalangin tamo. O Diyos ay pami, king maligaya ng pamanaliwa aske Kristong ke kanganak. Pasik nangan mo ing kasalpantayanan mi, kapamilataning ke kang pamipatibe, king pamipatutuda ring ke kang propeta. At papakit mo ke kami, ing ningning ning pakamalan mong anak. Kabang makiramdam ke king siwala na, sopan mo king maging talapagmana, ningalang anggang biye kambena, uling mabibyeya at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibad king libro ning propeta Daniel. Kabang magumasid ko, ding tronong luluklukan, may bili laking lugal. Linuklok kay tang metong ayating maragul aketwan, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imalana, ating buwak na busilak anting bulbul ning tupa. Mitataw yung trono na, amakapili karing milalablab aparugang, ating metong amamagos anting batis ayapi lulwal kareti. Ating libu-libong tao ka rin, ban magsilbi kaya, at milyon-milyon la naman, ding taong pakatalakad king arapana. Ing piyamanwan, king usgado, migmula, at ding libro, mibuklatla. Kaniting malikmatang ikit ko, king kekaba ning bengi, ikit king metong abala mo tao. Lalapitan ako, makapadurot ya king biga, at mintaya ketang mabibye king kapilan paman, at mi pakilala ya keya. Mi pagkaluban niyang kayupayan, dangalan, at upayang ari, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suywande. Ingkayang kayupayan, manatili king kapilan paman, ating kayariana, eya may wakasan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ing Ginoo ariya, ing matas dili, king mabilog ayato. Ing Ginoo ariya o yato, magsaya ka, ikong sablang pulo tumula kongan, ing biga at tulong ilang piblas na, manalumpakan king matulid, at alang pamangabiran, impamagari na. Ing Ginoo ariya, ing matas dili, king mabilog ayato. Malaso lang anting kandila, ring bundok king harapaning Ginoo, ning meto sikluban, ing kaya kang katuliran, papasyag ning banwa.
Sablang bansa akakit da, ingkayang ligaya. Ing ginuwariya, ing matas deli, king mabilog ayato. Ginong mayupayang tuto, ari na ka ning mabilog ayato. May git ka karing sablang Diyos, ayatuto. Ing ginuwariya, ing matas deli, king mabilog ayato. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pedro. Kapatad, king pamihayag mike kayo tungkol king panyatang namit mong upaya ning ginutang Hesu Kristo. E kami menalig karing salitang pigawa. Karing sarili ming mata, ikit mi ingkayang ligaya. At syuke ka rin inyang dinina ning dangal at kaligayan ning Diyosig pa. Inyang ingsiwala, miras kaya, iba't king kakatas-katasan aligaya ning banwa, at nga nang sinabi. Iti ya ing sarili kong anak, apakamalan, kaya tutukong mipamatulan. Ikami mismo dimdamiya iting siwala menibatan banwa. Uling kayabe na kami ketaking banal abundo. Inya lalo keng makasiguro king sasabyan ding propeta. Eyo sisyan nung makiramdam kayong masalese kaniti. Uling mengaring metong asulong saslag kaya kayo busal ning karalumduman hangga king maspakya, king alaya, ing aldoning gino, at sunlagya, karing puso yu, ing tala ning munag. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Iti ay nga na kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ingin manatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king mayak abalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka, o Gino. King panahon na ita, tiki na lang Jesus di Pedro at ding mikapatad Juan at Santiago. Ilang apat, minukyat laking metong amata sa bundok. Kingakakit da ring atlong alagad, menaliwaya aske i Jesus. Ing lupa na, mas lagyang anti ingaldo at ing imalana, meging masala anti ing sala. Kabudabud, ikit dala ri Moises, ampon i Elias, makipagsalita la kang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus, ginung masanting ing kenitana mo, nung bisa ka, mitalakad kong atlong tol daketi, metong parake ka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalita, inyang ing maslag abiga, tikpanala. Meramdam ya ibat king biga, ing metong asiwala, nga na. Iti ya ing anakong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Inyang damdaman dering alagad ing siwala, may nga takutan lang emonano, inya mi pasubsub laking gabon.
linapit siya'y Jesus karela at kilbit nala, mibangon kayo nga nang sinabi, kayo tatakot, inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin, nunemo i Jesus. Kabang kukuldas laking bundok, nga nang minye bilin Jesus karela, ala kayong babalitanan ninuman, king ikit yu, hanggang esubling ni inganak ning tao. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po, good morning kay kayungan. Ini pong pagmasusyan kang piyesta ngeni, August 6, baluta mo, yapin ing transfiguration. Pamanaliwa na aske ning ginutamo, trans, to move from one point to another, transfer, transportation, gagalo, mamalis, figure, yapin po ing itsura ng tao, aske, nya transfiguration, menaliwaya aske, menaliwaya itsura, nga naning ebanghelyo ing lupa na, meging kasingsalane ning aldo, meging maputing maputi, masalang masala ing imala ng susulod. Ini po palang transfiguration o ing piyestang ay ni, the feast of the transfiguration was first celebrated in Rome in yang 1457. 1457, anyang mumuna yung diling mi pagselebran ing Feast of the Transfiguration balang August 6. At suya po kareng Sunday Gospel siya ne po, particularly po tang atsuna yung Kwaresma at intamong Transfiguration Sunday. Pero aside from that, aside from the Transfiguration Sunday, makaparikilya ining August 6 kening kapiestan ay ni. Nakupinan din, minunayang diling mi pagselebran inyang 1457 in celebration or in commemoration of the triumph tagumpe daring Kristiyano against or over the Muslim in 1456 against the Muslim invasion. Anya ginamit nening Santa Iglesia ining pamanaliwana aske ning ginubang kanita, i-remind na katamo, madibat pinanyang 1457, ketang 1456, migtagumpeya ing balayan Kristiyano, kareng bisang manari to end the Christian religion, ketang 1456, pero ela migtagumpe. Ining pamanaliwana aske ning Ginoo paganakaya na kapilanman kaybat ning kasakitan, kaybat ning kamatayan, ating ligaya. Dakaltana delanan o aranasan abalamuwari kasiran king kasaysayan ning mabilugayato, pati na at lalo na anyang etapa makabait, marakal po yan, kera, tidal wave, ayun, mga sika na bagyo, deng volcano, mamakbungla, marakal na po. Kita mong keniking Kapampangan, anyang mamakbong yung mga pinatubo, balata mo, end of the world na. Dakal na po.
Ining pandemic kay ni, ining COVID-19 ay ni, metong yamu kareng dakalta ng pagsubok adelanan at ing transfiguration paganakaya kay katamu kapilan man alang sumambot king Diyos. Nung atatandanan tayo, itang second reading anyang Sunday nga ng San Pablo, alang nanuman keti king yatu o karin banwa, o king kalalamaning yatu, ing makapikawani kay katamu king lugod ning Dios. God will always triumph. Goodness will always triumph. Anyapin po mas kinanupay dalanan tamong kapag subukan nung kaya beta yung Diyos at kaya beta namang talagay Diyos alang nanuman ing makasambot kay katamu. Ining transfiguration anyang sabyaning ipa may buklat siya yung panwa king biga many batchitang metong asiwala meramdam yang ana ini ingana kung tutong pakamalan. Makiramdam ko kayo. Oy tamo naman po ing sinabi na ning Joseph pa inyang mabinyagyo i Jesus. Anyapin ketang kayang misyon ing enak kelingwan yapin yo anak ning Dios, anak ning pakamalan ning Dios. Nung inimu naman ing eta mo kalingwan anak nakatamong pakamalan ning Diyos, nung makanyan, kapilan man, alang sumambot kay katamu. Alang magwagi, karokan o kasiran kay katamu. Uling ing ginu, ene siran, ing kayang lelangan, ingatane yan, i-restore ne, ibalik ne, ketang dati ng ningning ampong ligayo. Talakad tamo po para karening panalangin ding malda at ing kakatamong pakibat Ginong Jesus iyaliwa mo ke aske. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para kang Papa Francisco ating sablang obispo, ipagkaloob mong mibayo aske, ing panlubdang pangatao, banketa king karelang pangatao, atuklasan mi ing kekang pangatyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para king pakamalan ming labwad, ibiya mo sa kami ing tetagan mi bayo king tutunang matsurang aske, pinansyal, politikal at panlipunan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para ka ring sablang tao, ipagkaloob mong ibayo mo aske, ring kekeng biye. Anti mo ing depatan mo, kari Maria Magdalena, Mateo at Sakeo, ipanalangin ni keko o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para ka ring sablang malungkot, ipagkaloob mong mabiyasa keng mirake, pante-pante, king sablang mayab, abageng lelangan mo, banding sablang lupa, magbayo la aske, king tula, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para kaya katangang makatipon keti, ing dibinong amano at ing lubos mayupayang Eukaristiya, baywano saring puso at lupami, ban parati miyang apakit ing dibinong mong figura, karing paraming tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Ngini po adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ipagkaloob mo o Ginoo ing ibayo mo ke aske. Anti mo rin ding kekeng biye at ding kekeng kilos. Banketa agyamang kediking yatu
atuklasan daka at akawangis, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang ga. Amen. Kinggamat mi daralami, aining kekeng sarili, baboning altar ning diemi, pakanalan mo sa duwan mi, alak tinape maniniampang mi, bat kinggabon at pawas mi. Gawan mo lang ahining anak mo, at pagkabienaning tao, kinggamat mi daralami, ayining kekeng sarili, baboning altar ning biemi, pabanalan mo sa adwan mi. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katamong dawon, matanggapla arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tagapanes, sanang ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang kapamilataning pamanaliwana as kening kekang anak, papagbanalan mo reting kekeng ayin at kapamilataning maslag ng ligaya, ikabos mo kami karing kekeng kasalanan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At kaya kan timurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alangangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, pepakit na ing kayang ligaya, karing alagad, banpasik na nga nolug, marap king iskandalo ning krus, ing ligaya na, sinlag king metong akatawan, akalupan ning ke kami, banipakit na king ing Santa Iglesia, akatawa ng Kristo, misa ni Eldo, mirakayanan niya king kayang ligaya. King kekeng alang kayang gana na tula, kakablas mi ketiking yatu ing dalit ding anghel karin banwa, kabang popuryandang alang tuknang ing kekang ligaya, ngami namang kakanta. Banal, banal, banal ka o kinu, mipnuya ing banwa, mipnuya ing yato, king kekang likaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuwag daratang, king lagyuning inuon waliya. Nuwag daratang, king lagyuning inuon waliya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay
kapin banaloy pa iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayo yami dawon ko sang lubking pamaylasan at kamatayan kinuwane ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iting kana akong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni nga punan kinuwaning kalis, pasibayang pepas salamat keka, binyene iti karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, ami bubu para kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, potang kakanan miya iting tinape, potang niminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyan, ang ngana, king datang ka, king kekang ligaya. inyangeni gaganakan mi oy pa ing kamatayan at paminyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikami ngan sanang misulu-sulu king katawan at dayong Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino at i Pasiano kaya kaming Obispo, yamong Noling kaya kaming Kura Paroko, yamong Mark, yamong Marvin at ding sablang pari, madre at religyoso. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria ing Birhenin doning Dios, kaya benang San Jose, kambering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagum ning banalay Espiritu, pupuryan dakat parangalan manggaman kingalangangga. Amen, amen, amen. Anak nakatamong ang pakamalan ning ipa manalangin tangi ni kayo. Ipami ayat Jumanwa, misambani aing lagyu mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ing lugmo, ket isulip ang tiba.
kasalanan mi, king alto-alto. Ibiemu ke kami, king alongeni, ampon ipatawad mo ke kami. Ting salami keka, antining mamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, mangayam ke pay sa hulking tukso, lunay kabusing marok. Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalug, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, aking kayupayan, aking ligaya, manggaman, pinananangga. O ginuming Hesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kakong kapayapan babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, pamayapan me ampon bilukan agpang king kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatiling parati kay kayungan. At kekan timurin. Bakit tangi ni ing may kakametong tamuking kapayapan? Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato. Ibiyemo ke kaming kapayapan, ibiyemo ming kapayapan. Oy ni ing Cordero ning Diyos, amilalapok ing kasalanan ning yato, mapalad tamong ang mayawus, king akuna ning Cordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang, na matatili tamong makatalakad at paninayan tala ring kaya katamong pwesto,
rengiem DC o pari, para naman karing makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po o siklod tamo po, takal pong salamat. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamastan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Manalangin tamo. Oy paming malugod, bilalag mo ing tune ng ningning Kristo, king ligaya ning kayang pamanaliwa aske, mananunasanang ing pamangan at atanggapan ming ibat banwa, alilanake king kayang wangis, iti adwan mi kapamilatana mo ring Kristong Ginomi. Amen. The Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion.
We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Inginu manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. then pong kaya katamong EMDC, puntalanda kayo, bless da kayong holy water. Deta pong ating papabless sa rosaryo o nano mang gagamitan king panalangin o debosyon. Ilagay po kita siyang bagyang makanyan. Kabang panalangin da kayo, lalo na rin mag-birthday ngeni, mag-anniversary. Ginupasalamat kay Keka, king metong pang-aldo, abinye mo, pigkalog mo, anting regalo, kay kami. Kaniting aldo iti, panalangin ko po rin ang kakong kapatad asinimba, pati na ring atyu king karelang pibale-bale. Antabayanan mo sa nang parati, pasiknangan mula king katawan at daya ning kekang anak, at tatanggapan mi king balang misa, lalo na rin mag-birthday ang kunding mag-anniversary. Itiadwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa mayupaya at malugod, ing Iba at ing Anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daune umetamu king kapayapan. Salamat King Diyos. Para po panatilyan tamo, ing metrong laot, king bawat metong, ipakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katamong pwesto, at panayan tala po din kaya katamong asherets, ituruda po kaya katamo ingistong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban na maragol. Paga na kami po, ayetala po kakalingwan babaldog, ding contract tracing forms, king kaun ang makakabit, lele daring pasbol. Dakala salamat po.
Mapilang kapabaluan king pamamuklat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.